Ja sam 2. novembra izašao i rekao nastrešnicu je radila, na rekonstrukciji nastrešnice radila firma Starting. Mi smo tek danas saznali da je stvarno radila firma Starting. 3 mjeseca niko nije smeo da uđe u tu firmu. Ja sam gledao na televiziji da su i vaši reporteri probali da uđu, pa su došli na zatvorena vrata. To je bila firma koja je 3 mjeseca bila zaštićena od bilo kakvog ulaska u podatke da je uopšte radila na toj nastrešnici. Ja sam danas, sticajem okolnosti, toliko sam stigao da pogledam, meni je bilo ključno da vidim građevinske dnevnike i toliko koliko sam uspio da pregledam, došao sam do onih građevinskih dnevnika u kojima je Milorad Matić je potpisni građevinski inženjer koji je potpisan kao nadzor. Predrag Lukić je potpisan kao izvođač ispred Startinga, a Zoran Petković je potpisan kao neko ko vodi građevinski dnevnik. Zašto ja to navodim? Simptomatično je da recimo 2023. Predrag Lukić uopšte nije bio zaposlen u Startingu. Njegov pečat stoji na građevinskim dnevnicima. Kako je to moguće? Pa ja sam mislim kako je moguće. Zašto nam poturaju takve stvari? Moguće je da recimo pre nego što je napustio, da je on unapred ispečatirao gomilu građevinskih dnevnika u kojima su oni posle mogli da upisuju šta hoće. Što je također nelegalno, nezakonito. To je kriminal. Ali to je kriminal. Znači, mi sve vreme ovdje pričamo, znači, od prvog dana se zna da je nastrešnicu radila firma Starting. Tačka. Firma Starting je uradila određene stvari pogrešno, mimo projektom rekonstrukcije zgrade železničke stanice koji je radio CIP, bilo je predviđeno da se sa nastrešnice skinu svi stari slojevi za izolaciju. To su bituminozni slojevi koji su jako debeli i teški. I kad se to završi, da se nanese samo jedan sloj za izolaciju debljine 1,5 mm. Znači, predviđeno je da se nastrešnica rastereti. A nastrešnica je naknadnim radovima koje neko odlučuje, a Starting je izvođač, da se nanesu novi slojevi betona i se nastrešnica optereti sa preko 20 tona. To je izjava veštaka ovog Tehnološkog fakulteta iz Novog Sada. Znači, to je podatak koji smo pročitali nakon veštačenja. Zašto je firma Starting bila povlašćena na način da njima ni nadzor, ni investitor nije mogao da naredi da rade po projektu, nego su radili kako oni hoće? To je veliko pitanje.